Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi uma usamoshayela ikhasi, ucindezele ibhathini ibomvu laphana-ke le-subscribe button. Subscribe akubizi imali, kumahhala nje, yakho ngisho nesenti elimnyama leli. Udaba engiza nalo namhlanje lithi Ngizwe Mchunu, ethukuthele uganunu wabo udinwe umthandeni, okusolakala engathi uthathe ubhontshisi wakhe emcimbini. Kodwa-ke mina ngifuna ukuthi wezwa ngami, ngizokudlalela lana-ke ikliphu kaNgizwe Mchunu-ke. Mina ngisacela kuwe laphana singakhohlwa ucindezela ibhathini libovu-ke laphana-ke lesi subscribe akubizi imali, kumahhala nje, yakho ngisho nesenti-ke. Nali-ke leli daba-ke awulithokozele. Wendoda ngifuna ubhontshisi wami mfowethu, ngifuna ubhontshisi wami. Mawukhetha ngicela bewukhokhe ubhontshisi wami, bangidlisa usheqe odwa nabazi kahle ukuthi isizathu sokuthi mina siye laphana ngiyofuna ubhontshisi. Ngixubukile nje emoyeni mina, hayi mina impilo iyangiphika nje, hayi yazi ubhontshisi wami ngempela uthathelele Mthandeni.